Ruski specijalni korpus, Specnaz, predstavlja elitne jedinice ruskih oružanih snaga, poznate po rigoroznoj obuci i zahtevnim kriterijumima za prijem. Kandidati koji žele da postanu deo ovih jedinica moraju da ispune stroge fizičke, psihološke i medicinske uslove. Trčanje. Kandidat mora da istrči 1,5 km za najviše 5 minuta i 15 sekundi ili 3 km za 10 minuta i 30 sekundi, što znači prosječnu brzinu od oko 18 km na čas. Atletske vežbe. Nakon trčanja sledi serija vežbi sa minimalnim pauzama. Zgibovi, 20 ponavljanja. Sklekovi, 60 ponavljanja. Trbušnjaci, 60 ponavljanja. Skokovi iz sedećeg položaja, 60 ponavljanja. Svaka pauza između vežbi traje 20 sekundi, a ukupno vreme za sve vežbe je oko 5 minuta. Nedostatak u bilo kojoj od ovih vežbi može dovesti do diskvalifikacije. Zdravstveno stanje. Kandidati moraju imati najvišu kategoriju zdravlja A+, zdrav kao bik. Psihološka stabilnost. Sposobnost da se izdrže ekstremni stres i fizički napori. Proces selekcije obuhvata fizičke testove, medicinske preglede i psihološke evaluacije. Kandidati koji uspješno prođu ove faze ulaze u intenzivnu obuku koja traje oko 6 mjeseci. Obuka uključuje borilačke veštine, upotrebu oružja, taktiku, preživljavanje u ekstremnim uslovima i druge specijalizovane veštine. Starosna granica. Kandidati obično moraju biti između 18 i 30 godina. Obrazovanje. Završena srednja škola. Fizička spremnost. Visok nivo fizičke spremnosti i sportskih dostignuća, poput statusa kandidata za majstora sporta u atletici ili borilačkim veštinama. Postati član ruskog specnaza zahteva izuzetnu posvećenost, fizičku i mentalnu izdržljivost, kao i spremnost na žrtvovanje. Ove jedinice igraju ključnu ulogu u nacionalnoj bezbednosti Rusije, obavljajući najzahtevnije i najopasnije misije. Osim fizičkih testova koji uključuju trčanje, sklekove i trbušnjake, tokom selekcije za ruski specnaz kandidati se suočavaju i sa ozbiljnim psihološkim i fizičkim izazovima koji mogu uključivati borbu u ekstremnim uslovima, uključujući sparinge sa MMA borcem. Ova faza obuke služi da testira izdržljivost, sposobnost reagovanja pod stresom i mentalnu čvrstinu kandidata. Sparing sa MMA borcem može biti deo testa koji je dizajniran da imenuje kako kandidati reaguju u direktnoj borbi, nakon što su već iscrpljeni od prethodnih fizičkih vežbi. Ovo je izuzetno važno za specnaz, jer pripadnici tih jedinica moraju biti sposobni da donesu brze odluke i održavaju visoki nivo koncentracije čak i kada su fizički umorni i pod velikim stresom. Takav test je zapravo dvostruko izazovan jer kombinuje fizički napor, kao što su trčanje, sklekovi, trbušnjaci, sa taktičkom borbenom situacijom u kojoj se koristi tehnika borilačkih veština. U ovom okruženju, sparing sa MMA borcem, koji je potpuno odmoran, postavlja kandidata u ekstremne uslove i testira ne samo fizičku izdržljivost, već i duhovnu čvrstinu, borbeni duh i sposobnost da ostane smiren i efikasan u borbenoj situaciji. Sve ove faze i testovi imaju za cilj da osiguraju da samo najspremniji, najizdržljiviji i mentalno najjači kandidati postanu deo specnaz snaga, jer ove jedinice obavljaju misije u veoma opasnim i zahtevnim uslovima.